Reka twifashishe iki canditswe kiri mu Bami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 5. Haranditse ngo nuko amusigaho yinjirana n'abana be mu nzu arakinga, bamuzanira ibyo bintu asukamo. Nuko ibyo bintu bimaze kuzura abwira umuhungu we ati, ongera muzanire ikindi kintu. Nawe aramusubiza ati, nta kindi gisigaye. Uwo mwanya amavuta arorera kuza. Hanyuma asanga uwo muntu w'Imana, arabimubwira. Nawe ati, genda ugurishe ayo mavuta wishure umwenda wawe, asigaye azagutungane n'abana bawe. Amen. Murakoze, tubahaye ikaze, turabaramukije, mugire umugisha umuherereye, kuko bamaze kubibabwira. Nitwa Evangelist William Muyoboke. Ndagira ngo twifashishe uru rugo rwa Obadiya ariko tuganiramo muri no minota 20. Ndagira ngo tuganire ku muntu witwa Obadiya ho gatoya, hanyuma niwumva umugira uraza kumusengera. Amakuru mfite nuko ba Obadiya batarama, Satani abarwanya w'inkamba, abagaba w'ibitero byinshi cyane, bayifuza ko batabaho kugira ngo ukomeze ubabare, kuko Obadiya ni umuntu udasanzwe mu buzima bw'umuntu. Kandi niwumva utamufite nabwo urasaba Imana kugira ngo imuguhereze, ariko niwumva umufite uraza kumusengera Imana imurinde, Imana imukize, Imana imurengere. Ba Obadiya bakunda kugabwaho imyambi y'abadayimoni sometime. Twahera iyi histoire yacu ku munsi umugabo wari utwaye Isiraheli bitaga Ahabu, wari ufite umudamu bita ngo ni Yezebeli. Yezebeli yaje kuzana ibigirwamana, imana bita Bayali n'imana bita Ashera. Hanyuma abwira umugabo we ko agomba kumenya izo mana. Hanyuma Bibiliya iravuga ngo umugabo we yari afite imbaraga, avuga ko abahanuzi bose bakwiriye gutangira kuramya Bayali, bakwiriye gutangira kuramya Ashera. Bible iravuga ngo abahanuzi bose bari baraho barayoboka. Bamaze kuyoboka abandi barapfa, ariko hahaguruka umugaragu bita Obadiya afata abahanuzi 100, ahisha 50 mu buvumo, ahisha abandi 50 mu bundi buvumo. Amaze guhisha abantu 50 mu buvumo bumwe, abandi 50 mu bundi buvumo, abo bantu Obadiya hari ibintu 4 yakoze. Ibi ni nabyo twenda kugira ngo tuganireho, ni naco kintu nenda kugira ngo dusabe Imana iguhereze umuntu umeze nka Obadiya mu buzima bwawe. Nanone nimba ntawe ufite, ubwo urumva amakuru muri iki kiganiro cacu. Niwumva ntawe ufite, ubwo urasaba Imana ikuzanire Obadiya, irabafite. Kandi niwumva umufite, urasenga Imana imukurindire, kuko ba Obadiya ntibajya barama. Ikintu cya mbere Obadiya akora ku buzima bw'umuntu, akavaringa weakness, intege nke z'umuntu. Ndibaza nimba mu nshuti ugira, mu bavandimwe ugira, mu bantu muziranye, sinzi nimba ufitemo umuntu wakavaringa intege nke zawe. Inshuro nyinshi amakosa yacu dukora cyangwa intege nke zacu, abashuti bacu nibo baba bambere mu kuziexposa, mu kuzishira hanze. Ariko Obadiya ni inshuti ishobora gukavaringa, guhisha, gutwikira intege nke zawe, agahisha ubwambure bwawe, agahisha imibabaro yawe, agahisha ingorane zawe. Ndakubaza ikibazo, mu nshuti zawe ufitemo Obadiya wahisha intege nke zawe? Obadiya yafasha abahanuzi arabahisha. Icya kabiri kiranga Obadiya, ni umuntu ufata risike kuri wewe. Hari igihe tugira abantu tuziranye ariko tutagira inshuti.
ugasanga ufite abantu ibihumbi pe, nanjye hano muri telefone mfite abantu ibihumbi 600 muri kontakiti zanjye za telefone, ariko ushobora no kwitegerezamo ba Obadiya ugasanga ni 2 cyangwa 3 cyangwa nta n'urimo. Ndimo nditangaho urugero, nawe ushobora kureba muri nimero de telefone z'abantu ufite. Kumenyana n'abantu no kugira inshuti ni ibintu biri total different. Ushobora kumenyana na miliyoni y'abantu bakagukumbura bakubonye bakakwibagirwa bakubuza, ariko nta muntu n'uyu umwe ufite wafata risike ku buzima bwawe. Harimo abantu bafata risike ku bandi. Twigeze tuva Nairobi tuja kubwiriza ahantu bita Eldoret muri Kenya. Nari ndi kumwe n'umupasiteri n'umushoferi, tuja kubwiriza Eldoret, turabwiriza tugarutse dutashe hari nijoro, turaza tugeze ahantu bita Nakuru. Abantu bazi muri Kenya ubwo barahazi. Umwana yinjira mu muhanda, wa mushoferi aramugonga, umwana arapfa. Wa mupasiteri abwira umushoferi we ngo va kuri vola nicareho. Nje natekereje ko uwo mupasiteri agiye gutwara imodoka nk'uko abonye ko umupasiteri umushoferi we wishe umuntu, niko nabitekereje, ariko siko byagenze. Wa mupasiteri yafashe telefone ahamagara polisi ati ngonze umuntu arapfuye. Polisi iraza ikubita pasiteri mw'amapingu iramutwara, nje n'umushoferi turataha. Naribajije kuki uyu muntu yitangiye uyu. Obadiya ni umuntu ufata risike, agafata risike iyo akaba yababara kugira wewe ngubeho. Ibi bintu ntabwo ari Obadiya wabikoze, na Yesu ubwe yikoreye imitwaro yacu, yikorera ibyaha byacu kugira ngo twe tubeho, yeye akasurubiwa. Obadiya ni umuntu ufata risike high level kugira wowe ngubeho iwe kirengera ya mibabaro. Reka mubwire risike Obadiya yakoze. Umwami aravuze ngo mwese muyoboke Bayali na Ashera. Obadiya afashe babahanuzi bakayobotse Bayali na Ashera, we agiye kubahisha kontrelema yari apinze itegeko ry'umwami. Iyo umwami amuvumbura yarashize ubuzima bwe muri risike. Nshuti uri kunkurikira, mu nshuti ugira, mu bantu muziranye, hari umuntu wafata risike ku bwawe? Nimba ari yego ahari, ujye umusengera arame. Ba Obadiya ntibarama, bagira ingwara nyinshi, bagira ibibazo byinshi, baranakenyuka kugira ngo ubure uwo muntu. Na Satani abaja mu matwi, nico gituma usanga ugize Obadiya w'umunsi umwe ariko ejo wamuhamagara ukamubura. Hari abantu baba bamupompye amagambo. Rero ni devoir yawe gusengera uwo muntu. Obadiya ashobora kuba umugabo wawe, ashobora kuba umwana wawe, ashobora kuba umuvandimwe wawe, ashobora kuba inshuti, ashobora kuba undi muntu wari we wese. Wafata risike wewe nguseke, wewe ngubeho. Obadiya ni inshuti ifata risike. Icya gatatu kiranga Obadiya, yagaburiye abahanuzi imyaka 3 n'amezi 6 ntiyarambirwa. Iyi ni inshuti. Tugira inshuti zidukunda umunsi umwe, igukunda umunsi umwe, ariko ikarambirwa. Iyo utinze mu bibazo irakuruha. Ariko inshuti ifite karakita ya Obadiya ibana nawe kugeza imvura y'umugisha iguye. Nimba iyi nshuti ntayo ufite, turagusengera Imana yeguye. Kandi nimba uyifite, ni devoir yako, ni umukoro wawe gupfukama ukayisengera ikarama igakomeza kubaho. Obadiya yafashe abantu 100 abagaburira imyaka 3 n'amezi 6. Ntiyigeze arora kugeza ubwo Imana yavubiye igihugu imvura. Icyakane kiranga Obadiya ni umuntu. Obadiya ntiyari umutware, ntiyari n'igikomangoma, yari umugaragu simple usanzwe w'ibwami. Ni umuntu ufata amadeni. Aka kantu karagoye. Mu nshuti zawe sinzi nimba hari umuntu wagufatira ideni akavuga ati abana barunaka aho kugira ngo bareke kwiga uyu mwaka, ndatanga inzu yanje w'ingwate muri banki mufatire credit. Iyi nshuti wayigira. Umuntu wafata ideni akabwira umugore ngo ntabwo twasinzira runaka ari muri ibi bibazo. Ibibazo bya runaka twagirizwa kubikemura. Nubwo tudafite amafaranga tubifatira ideni. Obadiya yafashe ideni kugira ngo agaburire abahanuzi. Amafaranga ye yarashize mu matsa. Obadiya afata
ideni ryarambe, ideni ribyara, hanyuma agaburira abahanuzi. Mu nshuti zawe hari iyareka gusinzira cyangwa ikananirwa kurya kubera ibibazo byawe, kugeza aho yafata ideni kugira ngo ikemure ibibazo byawe. Iyo nshuti urayifite? Nimba uyifite uzamuka umusozi umusengera, nimba ntayo ufite umusengera Imana imukuzanire. Ba Obadiya babaho, ariko amakuru atangaje, burya ba Obadiya ntibaraba. Bibiliya iravuga Obadiya arapfa, apfa atishyuye rya deni. Nyiri deni niho twasoma, ari naryo jambo ryacu ry'ihumure, aza kwishyuza muka Obadiya. Arangiza abwira Obadiya ngo uranishyura, nutanishura ndatwara abana bawe. Uyu mupapa niwe muntu mu bantu bose bishuje wari ufite talent yo kwishyuza. Burya habaho abantu bagira impano yo kwishyuza, akakwishuriza kuri televiziyo, akakwishuriza kuri kamera, akakwishuriza ku kagari, nyamara yagukopye muri babiri ariko yaza kukwishyuza, agahamagara abanyamakuru kugira ngo isi yose imenye neza kuri mu ideni rye. Uyu mupapa yaje kwishyuza muka Obadiya, aramubwira ngo uyu munsi ndatwara abana bawe. Data yigeze kumbwira ngo amata asabwa waba, amata ntasabwa wakomba. Nuzoza uja gufata ideni, uzureba umuntu ufata ideni. Hari umuntu ushobora gufatira ideni isi yose ikamenya ko ufite ideni, isi yose ikabimenya. Hari abantu bishuriza muri rompoye. Abantu bagira impano yo kwishyuza turabaramukije cyane. Hanyuma uyu mupapa aza kwishyuza, niwe muntu waje kwishyuza mu bantu bose nabonye, wavuze ngo nutanyishura ndatwara abana. Kandi si butwara umwe, ndatwara bose babiri. Abantu nibabaza ngo abana ba Obadiya barihe, bavuge ngo se yananiwe kwishura ideni. Hanyuma uyu mudamu muka Obadiya ni ideni atazi aho ryaririwe. Umugabo we yarifashe akavaringa intege nke z'inshuti ze. Ni ideni batamusohokanyemo, ni ideni batamuguriyemo inzu, ni ideni umugabo we yafashe kugira ngo akavaringe inshuti ze. Muka Obadiya yahaye wa mugabo wa appointment, yaramubwiye ngo nipe muda nikutafutie dola zako, hela zako. Wa mugabo aramubwira atoke nzagaruka nje gutwara abana bawe. Muka Obadiya afata urugendo aja gushaka Nabii Elisa, asanga umuntu w'Imana turanashoje. Agezeyo yabwiye Elisa ngo umugabo wanje yarapfuye, apfana ideni. Amaze gupfana ideni, none nyiri ideni yaje kuntwara abana, kandi umugabo wanjye yakoreye Imana, none nyiri ideni aje kuntwara abana. Mwumve soza, ushobora gukorera Imana ntugire amafaranga, ariko abana bawe hari agasuzuguro k'abadayimoni katazabageraho. Mfite teme muri no minsi narimo mbwiriza za Gisenyi ivuga ngo iciza cyo kubyagwa n'abantu bamenye Imana. Uzi ukora amayerere Imana ikaguproteja mu isezerano yagiranye n'ababyeyi bakubyaye. Hari umwuzukuru wa Dawudi bita Rehobowamu yakoze amanyanga, Imana igiye kumunyaga Yerusalemu iramubwira ngo nibutse ko nasezeranije sogokuruza wawe kutazambura Yerusalemu nkayiha abandi bantu. Yerusalemu izaguma mu rubyaro rwa Dawudi kubera Dawudi. Muntu usenga Imana, iyo neza yawe izagera no ku bana bawe. Nimba imivumo igira karande, sokaja mu bigirwamana wowe utabigiyemo iyo mivumo ikakugeraho. No gusenga amaraso ya Yesu nayo araranda arakururuka, azagera ku bana bawe, agere ku buzukuruza bawe. Hanyuma muka Obadiya abwira Elisa ngo ntibishoboka. Umupagani uyu munsi ndagusengera ngo Imana igukure bagasuzuguro k'abapagani in Jesus name. Abwira Elisa ngo ntibishoboka ko umupagana ntwara abana. Yarazi ngo Elisa arakora fundraising, yarazi ngo Elisa ahamagare Mireya, ahamagare n'abandi bakore mucango. Ariko umva ukuntu Elisa yaramubwiye ngo genda utire. Naratangaye mwa abantu b'Imana, nta mukozi w'Imana ugira amafaranga, nta ubaho. N'abantu tureba bakomeye bagenda mu ndege baba bishuriye barara mu mahoteli, nta mukozi w'Imana ugira amafaranga. Ariko mureke mbabwire ikintu tugira. Niko Petero yabwiye cya kimuga cyaramurebye kibona yambaye costume, dore ko abakozi b'Imana baba bambaye nyine bakanganye wagira ngo bafite amafaranga menshi. Ikimuga cyarebye Petero na Yohana kiravuga ati baramba noneho miliyoni.
sero n'ukuntu bambaye. Petero arakibwira ngo wayobye ifeza n'izahabu ntabyo tugira, ariko umva ikintu tugira, twahawe ijambo rihamagara ubuzima, rihamagara abana mu ngumba, rihamagara ubuzima mu maraso arwaye, rihamagara amagufwa yumagaye. Ico cyo Imana arakiduhaye. Elisa nta faranga yari afite, yari gukorera umufuka akishura uwo muntu ariko yabwiye uriya mugore mu ifaranga ntazi, ariko genda utire abaturanyi ibintu byose. Nasomye komanteri ya Bibiliya yavuze kuri ya mudamu yafashe iminsi 7 yo gutira. Aratira umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, atira abaturanyi bose. Bibiliya y'Ikinyarwanda izivuga ngo inzu iruzura, ariko izindi Bibiliya y'Igiswahili cya kera izivuga ngo igipango kiruzura. Akinga gate, ariko Bibiliya y'Ikinyarwanda izivuga ngo akinga umuryango. Ngo yafashe ya miranguzwa y'amavuta asuka muri bya bintu yatiriye. Bibiliya y'Ikinyarwanda ntiyivuga umwanya yasutsemo, ariko y'Igiswahili izivuga ngo yasutsemo iminsi 3. Iminsi 3 asuka. Icyambere kikuzura iminsi 3. Ngo abwira umwana ngo zana ikindi, umwana aramubwira ngo birarangiye. Hanyuma ngo arirukanka abwira Elisa ngo bya bintu byabaye. Elisa aramubwira ngo genda ugurisha amavuta, wishuride ibisigaye, agutungane n'abana bawe, ugire iduka, ube umusupplier, uzusupplyinga amavuta. Abantu benshi bize Bibiliya bajya bavuga ko uyu mugore yavanyijemo igishoro akora n'uruganda rw'amavuta. Bantu b'Imana, Imana yacu irihagije, ntizemera ko ukorwa n'isoni mu maso y'abapagani, kandi ntizakwishurira ideni gusa, ahubwo izabyishura iguheze n'igishoro. Uyu mumama yamwishuriye ideni, asigaye amutungana n'abana be. Wa muntu ufite ideni, turagusengera Imana ikwishurire kandi iguhereze na kapito. Abana wa mugore babaye abacuruzi, babona akazi, wa mugore abona akazi. Reka dusenga Imana. Niba ufite Obadiya, Imana imukurindire, bakunda gukenuka. Kandi nimba ntawe ufite, Imana imuguhereze. Niba ufite ideni uyu munsi, Uwiteka ryishuri kandi aguhereze na kapito, ube umusupplier mu izina rya Yesu. Mana turagushimye, Mana turaguhimbaje. Uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Imbaraga zawe ziratangaje. Watabaye muka Obadiya, abona amaboko yawe, abona ineza yawe. N'umuntu wese wumvise iri jambo, ndakwinginze Mesiya Jehova, nawe abona ukuboko kwawe, umwishurira amadeni kandi umuhereza ibimutungana n'abana be, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.